Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Haka Sauterik Mlailur Arja Apulai, ki Artli Kinhunyre Akai Kho-Kho, ka Kynshi Higher Secondary School Kintai Bachanrang, ki Layora Ignam Lahduh, Hakalumpung Yelakai Balatip Kunga First Eastern West Khasi Hills District Level Inter-School Kho-Kho Tournament Arja Apulai, Balapulong the West Khasi Hills Kho-Kho Association, Haka Jingatray Lang Baka Office ke District Sports Officer ke West Khasi Hills District Nongston. Haka ni kasi lawan menyedan dekat dau video ke Mautara Shansi and Adi Block, uba W Masar, upala long kumukongsan, bat ubalayo aruban pelat patba yang sopti lekai Kho-Kho jong ke Meghalaya Kho-Kho Association. Ke kenhun lekai juga kena kentei ke Kynshi Higher Secondary School, Kalayora Ignam Lahduh hadiah bakalala ban peliam no ya Little Stars English Medium Secondary School Nongba Benther. Haka jingi lekai final katba ke kenhun lekai jong ki kena senrang pat Kalayora Ignam Lahduh hadiah bakalala ban peliam no ya Miriau RMSA. Haka jingi lekai final badda kini ke jing job baru artli ki kenhun lekai ke Kynshi Higher Secondary School kin pen kre ban mi khamat ya ke Eastern West Khasi Hills District Shak State Level ke ban salong hau benai risau mentau senem Arja Apulai. Ngai ba nakaliang jong ki kena samla ki bat ki hep haki berit haki jongi hamtam hakane ka block haka jongi bat haka district hi boro ka wei ba pia don sap habun kiliang ti ngai ko play long ya ka association kabala ai ya kan ka platform ya ki kena haki jongi mo ba kin peni dia lagi jong kisap tim mendai tang hak kewi ka sport mendai habun jat ki sport te dangshan idang edep ru ya katuka national sports day ma ang te hamairang but hakatuka sni la adep form hado khat pratli ki association hakaliang ka sports ban kentiu ya bun ki jat jingela kai hakane ka district haka jongi ibat kata ka kani ka Eastern West Khasi Hills Kho-Kho Association ru klalong ka way na kita ki association ba la de form shen ma ibat nga ngeckem ban nga kitbox kitrang ya ka association ba kandang yai kiu saprang habaka promote ya kani ka sport hakane ka block bat ka district aga jongi te bat ngam ai kublai ru ya kita ki team blaya sim benta haga ne ka competition kidon prateli kita ki school ki balaya sim benta teng ai kublai lu ya ki baro bat nga nangikin tu ba kindang yai peteng ban penkentiu ya ni kecil lekai ti bat ngai kublai ru ya ki ni kindong job ki balapoi sa ni ka final jong na kini competition ti bat ngam kitbox kitrang ya ki teams baro ki ban lekai ya ka final menta ti bat ngangej kamba lingba jong kani ka competition hangne ya si kinong job kitsalit sa sate sa shalong ban sebentar hak ta state level ting kitbox kitrang ti ban nga banga kermen ba kani ka dong job jong kani ka state level ru ba nga bakandai na kani ka district na ka jongi ti ngai kublai station ya baro ki school bat ki nongi kai lawan yalam long yaki ki principal jong ki school ru ki bala ai men sem lam yaki kena long ki jong ki bakin sim benta akan ni ka sports but ai ba kani ka competition kalong ka job
which would be upon Alan West Castles District. Ten Skobha Badong Hip Hip Hori. Top T Korea and High Secondary School. JC number 7, Rila. Second. The one